Znači, ipak si odobrila zabavu? Da, saznala sam da je moja mama voljela zabave. Da, to je istina. Što to? To, i rekla bi da je voljela zabave. Svi vole ići na zabave, zar ne? Da, tako je. Sigurno. Ali šteta što moram nositi onu haljinu koju mi je dala Jade. A, Uglavnom, postoje i gore stvari. Kao zemljopis. Bolje da počnemo. upravo si, da. U redu, Vilu. Ovo je Kilimanjaro i on je u sjevernoj Tanzaniji, kraj granice s Kenijom i on je najviši vrh na kontinentu. A Nil i Kongo su... Tomas, Tražim te od jučer navečer. kako si došao ovdje? Pratio sam otkucaj tvog srca. Što je jače kucalo, to sam bio bliže tebi. Violeta, jesi dobro? Tomas? Ne, to nisam ja. Ja sam Anđi. Tomas? Ja sam Anđi. Hej, Violeta, tko je Tomas? Violeta? Što? Tko je Tomas? Ne, to znaš. Htjela sam pitati je li test usmeni ili pismeni? Kladim se da određena djevojka mašta o određenom dečku i da me želi prevariti. Ne, uopće ne, Anđi. Nije tako. U redu. Da vidimo. A o čemu si onda razmišljala? O gladi. Aha, Da. gladna si. Da, Ideš u pričekaj kuhinju, me. znači? Da. Aha, Violeta. A, Violeta, Violeta. Gospođo, dobar Zdravo, dan. Bog. Ja sam Bravar. A, Donio sam kopiju ključa koju nisam jučer ostavio. I evo još jedan ključ. oprostite, ali od čega je taj ključ? Za onu malu sobu na katu. Okej, u redu, hvala vam. Evo vam ključ u žurbi. Sad Hvala, doviđenja, okej. poštovanje. Doviđenja. Olga, evo onaj dodatni ključ koji ste naručili. Hvala. Nema na čemu. Odlično. Ne. Što radiš? Ramažo? Ispao mi je jogurt. O, jogurt je ispao dušo i ti ćeš to sama počistiti. O, hvala. Ti si jedinstvena. Hvala. Ne, hvala tebi. No, je li stigla moja dostava? Dostava? U ovo doba? Pa kad čovjek ogladni, a što da radi? Ne, nije još, Ramažo. Dobro. Kad stigne, molim te reci Olgi da je ovo novac za dostavu. U redu. U redu. Hvala. Nema na čemu. Vidimo se kasnije. Slobodno. Da. Ti. Što ti radiš ovdje? Pretpostavljam isto što i ti radim. Ne, nije ono što misliš. Ja sam... U redu je. Nisi mi nikad rekla kako se zoveš. Zovem se... Olga! Olga, ti je ime. A tko si ti? Ne, nije ona kriva, gospodine. Ja sam kriv, omeo sam je u poslu. A ova hrana? Ramažo je naručio dostavu. Evo, zadrži ostatak. Hvala, Olga. Nema na čemu. Ti si Olga? Što? Tko ti je taj dečko? U čemu je problem, tata? Zar ne smijem razgovarati ni sa kime?